Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras di Radyo Tiradpas, Kintepin Channel 13, dapat 7 minutos kasangwanan, ti oras ng alas 6. Itamalum ti Waibis, itsa 30 ti mabilang, iti bulan ti Abril, taon 2026. Kasi ti sigod papagayam nila, magkadwa tayo ti Master Control na Engineer Ruel Laranang astamutin ti TV site TPN Channel 13 ni Ma'am Alpajin Rafael. Umay manin nagpalay lang kinagampayag itilawang at angatang sumanglad ita maraydayaw wapagtengan nyo. Babaen iti daytoy a programa na paulwan sa miringayo kinandani ti Ilocania. At iagserbe winagpay kada kayo Manong Lito Alcantara iso ti siladaan namang Kevin kinmang pasangbay kada sinurat yu abon nagtinandani yu anakay palaunan ti mensay kada ti patigyo iti biyag kingastamutin nagiti papagayam yu nganayat at tumartarabay ti daytoy a programa. Mabalin mo at ngidawin nyo, kita kuminyo ti live Facebook, ti DZTP Radyo Tiradpas. Kita tuwing arot tumuna sunata, amay ruknoy karakay amin na pada-pada. Ragsak liwliwaday to'y puso kenrik na amwem kumabiyag ko ikarik di kanto ikulbo sikati pagnosken ti amin ko patpat ken kabiyag ko nyan mapukaw ka to'y biyag ko serserbit lubong ko sino pa'y tiragsaken kamang ko sino ti mangep-ep ili ko sikat igapuna nuwapay akas tuyaken ka usok agkunkuna agnanayon pateg mo tuyrik na when laglagipem siksikan tulaeng di kanto pulos pagladingiten sikalat ay ayaten nyan mapukaw ka tuy biyag ko awan serserbit lubong ko sino pa'y tiragsaken kamang ko sino ti mangep-ep ili ko
ragsak liliwatay to'y puso kenrik na en laglagi ben siksikan tulaen di kan tupulos pagladingiten sikalat ay ayaten di kan tupulos pagladingiten sikalat ay ayaten sikalat ay ayaten. Sakbay na papagayam, mintagi basa ti Bulgilandaniw, astamutin na giti kominyo ti live Facebook. Kitkablawan tayo muna giti papagayam tayo nayat, at umartarabay ti daytoy a programa ita Western Pangasinan. Kastamot ta probinsya ti La Union, Benguet Mountain Province, Abra Ilocos Norte, ken Ilocos Ora, kang runani ti syudad ti Candon, ngayan ti radyo ti Radpas. Ken tumabutan ti daytoy a signal ti DCTP radyo ti Radpas. Dagiti kayat na mga irwar ti installment na motorsiklo at tuyen ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Manipod Candon Branch Narbacan Bantay Santo Domingo Ilocos Ora. Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 Ingana Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad branded a motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayan. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo makairwar ti kapap ni kanyo a motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano mangirwar ti motor na nagdata mamuyo kayat na ti agkamotora kuyugin nyo lang o may to opisina ti Royce Club Don Philip Marketing Corporation. Tagdati agur oray 1,000 pesos sa gunguna titunggal adda makuyog na customer. No adda ti sa lulsudyo tumawag ti daytoy a cellphone number 0927695299. Minu kumuntak ti via messenger Lito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo para kiti nadakamat na branch office ti Don Philip Marketing Corporation amasarakan ti Barangay San Juan National Highway Candon City Amyanan Tilanbang. Sa pulin nyo tinagan Lito Alcantara Sales Manager. Minu'y bagayo ng ugyo ti radyo ti Radpas para kita kakapintas kinaisyung mababalasang sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation. Tapnin sigida maalay umutlang di 1,000 pesos no makailwar ti customer ti motor na. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements, 2 valid ID ken may salang ako mikara. Don Philip Marketing Corporation, tagur uray kada kayo. Dagiti mo't nakabaya din ti motorsiklo da. Kaya lanin dagiti original ORCR ti motoryo. To opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kasta mo ti nagsahan pa nakaala ti plaka ti motorsiklo da manipod taon 2017 nagpababa 2014 kaya lanin winiklaim sadyay opisina ti LTO District Candon City. Tugot yung lang itay Xerox copy original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Ala papagaya maudi ngal daw ti Abril Waibis sa 30 ti mabilang kaskas dilat tanga na bara taglawlaw no paintudo natin na pau dila minsan
na palamisan basig at na barlata. Kikablawan tayo rupap, ipapagayam tayo na yato martarabay, tila ito yung programa, ipagayam Mian Kayabyab, Camille Gacuskos, Reynalyn Garcia, Roma Mitokero, ni Rosalyn Garriga, Rina K. Walaibar, kin Marnie Kabagbag, Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Kastamutin Grapagayam, Renante Asuncion, Soren Bumatay, Kelvin Tolentino, Ryan Kaibulataw, Ruby Cabanilla, Ilami Ayunay, Dakunoy Bagani, RJ Javier, ni Madiel Banis, Kinisiaras, Enricanya, the Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Kendon Philip Marketing Corporation, San Jose, Narbacan, Ilocosara. Hasta mo tingin May Lina Villa, Robert Riconay, Jerome Relera, Itresio Motors, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosara. Kablawan tayo mo na pagayam, John Davis, Bergonya, Santa Maria, Eugene Aquino, ni Susan Ramos Aquino, Oliver Pinto, Waway Gallardo, Tidon Philip Marketing Corporation, Bantay Branch, Bantay, Ilocosara. Hasta mo tingin Gisalyn Tucson, Erika Tubadlo, ni Cristel Sorin Serna, Jerome Kayabyab, ti Honda Elite Motorbike Sales Corporation, Santa Cruz, Santo Domingo, Ilocosara. Kablawan tayo mo na pagayam, Rolando Gamuso and family, ti Bagar, Candon City, ni Roger Rodriguez and family, ti San Isidro, Candon City. Kastamutin kadapagayam, Mr. and Mrs. Roy Judelin Romero, Joana Romero ni Jao Romero, ti 62 General Merchandise, Rubio Galimuyod, Ilocosara. Kablawan tayo mo na pagayam, Anita Labayog, Jen Wandas, Monsi Arsiaga, Tibigbiga, Sudipon, La Union. Hasta mo ito nakablawan tayo pa na pagayam, Angel Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocosara, ni Agnes Obrero, Titalub, Bantay, Ilocosara, ni Linda Ontar, Elsie Ontara, Tariwas, Bani, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam, Alex Manaog and family, Tisapang Galimuyo, Ilocosara, ni Pastorano and family, ti Rubio Galimuyo, Ilocosara, and Rebecca Dagsi and family, ti Kalumbuyan Galimuyo, Ilocosara. Hasta mo itong Artemio Cabangcala, Irenio Cabangcala, Hilario Cabangcala, Chito Barcheta, Ken Constantino, Dolormente, ti Barangay, Banukal, Lidlidda, Ilocosara. Kablawan tayo mo ni Belba Rosario, Imelda Valdez, ti Barangay, Patpata City, Candon City, ni Camille Gasatan, ti Barangay, Paypayad, Candon City. Kingastamutin kin Belmaga ni Gabwat, in family ti Pario First, Candon City, ni Edna Galon in family, ti Pario Second, Candon City, kini Daniel Galcon, ti Barangay, Kalawan, Candon City. Kablawan tayo mo ni Belma Sulibon and family, ni John Sulibon and family, ti Barangay, Mabilig, Sigay, Ilocosara. Hasta mo itong kadapagayam, Edna Tolentino, ti Silag, Santa Maria, Ilocosara, Erlinda Inorilla, ti Arnap, Salcido, Ilocosara, Princess Bulburo, ti Caburaw, Santiago, Ilocosara, Tinibenos, Monte, Tubidan, ti La Trinidad, Benguet.
Kablawan tayo mo Mr. and Mrs. Pablo Sali Bautista and Family, Ipe Bautista and Family Barangay, Barrientos, Lona, La Union. Kita tingor ti pamalagip manipod Master Control. Call it thunder, call it rain, never after, it's all the same. Still I love her, it's getting late. It's hard from my eyes go to another place. We'll come round, we'll come round. Today ako sa dating out ng dating program na Tulong Eskwela Program na nagdaputi programa ni DSWD na ayuda para sa pagsakitan. Isugamit nato yung programa na nag-request President Bongbong Marcos at amin na pamilya na mapawag ng financial assistance. So, napanunod ng Kongresa ako with the leadership of House Speaker Martin Romualdez na inigitan na program ng AKAP. So, dati AKAP ako ay sa kabalo na programa ng DSWD and dito ako at dito sa bali na mabalik na makaawa ng financial assistance. Welcome to this historic and momentous hosting of the National EPOC Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers. Agdan 23 minutos, alpasan ti oras nga alas 6. Kikablawan tayo rin na pagayam, Jericho Lucero, Tekirino Tagudin ni Lucosoran, Imina Isladi ti Rarampang Balawan La Union, Kastamot ken Norme Batingan, Mian Batingan, ni Rio Batingan, ni Gretchen Lia Batingan, ti Barangay di Guzman, Mabini, Pangasinan. Ang kastamutin kinapagayam, Merlinoma in Family, ti Samang Norte, Bulinaw, Pangasinan. Kablawan tayo mo na pagayam, Renato Tingorden, Brenda Tabor ni Serlin Rivera, ti Ortiga Baknutan, La Union. Kastamot kablawan tayo na pagayam, Duna Bungan di Simi Orbos, Jamaica Maymay Rosel Largo,
Asli Tumbaga kin Marcel Labungan ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan. Hasta mutun karapagayam Batot las Igan Dawasin Jaime Francia, Romil Francia, Jefferson Inurelia, Doming Inurelia, Luis Ganad, Mr. Mrs. Clifford Eileen Ganad, ti Concepcion Gregorio del Pilar Ilocosor. Kablawan tayo mo na pagayam Ruelio de la Cruz and family, Titinan Santa Maria Ilocosor, Arnold Dueling and family, Tirasa Narbacan Ilocosor, Espiritu Salvadoran family, Ikabarwan Santa Maria Ilocosor, Engastamo Tim Florencio Sileva and family, Pato San Esteban Ilocosor. Lawan tayo pa ni Glenn Viras and family, Bang Bangar Burgos Ilocosor, Alsi Ansita and family di Banglayan, Narbacan Ilocosor. Astamot kina Anthony Doeling and family, Tiabur Narbacan Ilocosor, Sani Calderon Montero and family kinarayan Narbacan Ilocosor. Ablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Edwin Leonor Quaresma and Alcantara and family, Tinalasin Santiago Ilocosor. Kita tingarut muna dani Nantay basa ti dahito ya programa sa umiwingayo kinandani Tilokanja. Dani dahito yung naggapo kili pagayam Venus Monte Tobidan Isogpo Ilocosor ng dahito kitadasa dahil la Trinidad Benguet. Tidani na na Paulwan, Bilig Nayat. Sipo Dimpariknam, ayata na isang sangayan, may tayo puso iti kaulpan, kanta iti anghel, inak mang mangigan, may dwaya tirik na, adi mas bahalan. Iti saklot dagiti narimat tabituen, isut silnag amang pangayod, saksid at nabukol, ngayan na yata, amang ulos samit na dintuwag mudo. Karin-kari abang pasingod, iti ayat nga inta sinangal, pamatalgo da dinto manasanas, iti kawar ni ayat nga inta pinasantak. Salimot mutak dagiti sapatam, balono kakasigam, iso taramata kakampilan, iti tayak tidangadang, gumilap-gilap abalitok, kay yarig na darisay a puso. Gandat na tanapnuan anadalos, kas manubog a pagtaudan na tarnaw adanom, apangup pitikag kinkalgaw.
Simbang panunot lamang sa puyot, iti sa guday pamatag, ngawan patinggana, di mas balan ragsak ti umapay, akas rimat, amay maldot ti kaunggan. Suraita ti Dani wana paulwan, bilig na yat. Nga nagapog in Venus Monte to bidan, ti sugpo ni Lukosor ngam daytoy kitadasa day La Trinidad Benguet. Kita tingarod ti Maysa Sonata, amay pakuyog ti Dani na. Nagsang ite, alagipe, aldaw, anaglambas. Paten, nagbuligan ta, napnuan imnas. Kariken sa pata, kasman di ako pas. Aday ka ayat mo, di tukulos malasanas. Bukay linipat mo, daydi karim kanya. Adi kanto gayat sa bali nga inas. Dito'y puso si kalaeng tinapugno. Nga ay ayate, kasiksika ti amin ko. Pusok ti agan anek rignak ni agsansangi. Diyak mailiw-liwa, ranggas ken kinahuli. Malmes pusok diliday, ulpit in kaginubuay. Sa nga ipabalagday, tas mabagit ti si dadasay. Bukay linipat mo, daydi karim kanya. Adi kanto gayat ti sa bali nga inas. Dito'y puso si kalaeng tinapugno. Nga ay ayate, kasiksika ti amin ko. Pusok ti agan anek
What's in store for the City of Love and Care, Candon City in 2026? February 20 to 22, MDS Candon City Chorale Festival. March 6 to 8, PBA All-Star Weekend. March, month-long celebration of the 25th anniversary of the cityhood of Candon City. April 5 to 11, Region 1 Athletic Meet. June, Asian Volleyball Champions Women's Nation Cup. September, Premier Volleyball League All-Star. October, Candon Arts and Music Fest. December, Feria de Candon. So what are you waiting for? Mark your calendars and let's go to Candon City. Malagsakan na datoy tata, makakaduak dagitoy agtutubo na datoy tata. So, duwa nga grupo ti datoy tata, one are the
scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat I think there are 95 grantees isudati makaalati 25,000, and that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program isudati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days lang ang trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Adapay sa 45 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 7. Ikablawan tayo roda pagayam Lorde Posilero, Marlita Gamata ti Barangay Lintik Banayuyu, Ilocosora. Pastam ti Robert Badilla, Randy Badilla ti Barangay Ligaspi, Galimuyo, Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Elvis Ulanyo, Joy Ulanyo ti San Pedro, Candon City.
Kastamutin karapagayam, Glory Baying Ibia ti Santa Maria Ilocosora, ni Mansel Sibiliano Takadina, Tinamruangan Kabugaw Ilocosora. Kastamutin karapagayam, dito Turalba in family, dito Turalba in family ti Barangay, Kalumbaya Galimuyo Ilocosora. Kay Divina Rosendo in family, ti Kalimugtong Galimuyo Ilocosora. Kablawan tayo pa ni Perlita Mika Ironilla, Idita Mansano ti Barangay, Kaliwakiw Salcido Ilocosora, ni Ana Kasim ti Butobot Balawan La Union, Salibaging ti Talimpugo Balawan La Union, ni Marta Sabado Cassandra Antonio Cruz, Ginaburan Balawan La Union. Astamot kinwarlita Pascua Cortez, ti Barangay Kalangkwasan Salcido Ilocosora, ni John Rogodo ti Bugbuga Santa Cruz Ilocosora, ni Marisa Rubia ti Kalitong Borgos Ilocosora. Kastamo ti Kablawan tayo Lapagayam, Rita Puro ti Kabugaw Ilocosora, ni Wendy Lorita ti Magsingal Ilocosora, Edgar Marquez ti Bukayabra, Abi Kitasol, Joshua Kitasol, ti Kawayan Ilocosora. Astamutin Karapagayam, Nestor Sumawi, Jose Galindo ni Edwin Tolentino, ti Dinaratan Salcido Ilocosora. Kablawan tayo mo ni Daniel Abalos, Rolando Abalos, Rinaldo Villaros, Lorenzo Sibain Tilangkwas, San Emilio Ilocosora, Gastamot in Kirby Villaros, sa Barangay Matubwe, San Emilio Ilocosora. Kaplawan tayo mo ni Fridalin Ortiza, Sinagtutuan Kataran Cagayan, Marlo Nagbayani Rodrigo, Tikulaw Claveria Cagayan. Kablawan tayo muna pagayam, Thierry Alcantara in family, Marlene Pitarque in family, Jel Alcantara in family, Jose Alcantara in family, Ismael Gabo in family, Ken Mr. and Mrs. Ruben Norma Valdez in family, kay Barangay Waigdaya, Candon City. Astaw kina Albert Rapada, Opling Riquepo, Mr. and Mrs. Bullion Organaban in family, kay Barangay Patpata Sikin, Candon City. Kita nga rin tinani yung Intay Basa, na nagapugin Minerva Bota Cortesa, Kalakapan, Cagayan. Tidani una na Paulwan, Ibabangon. Abrasal Tulatta, Asiulimok, Karit tunggal may pasngaying agsapa, Danggaya kilanuto kitunggal ladang, Amang itunda kanyak, Titapaw ni Balaygi, Itaklin ko tibagit, Nasa kadawa tirigot, Jakon talyawin, tagbibisag akalman, anak ay binggasan, isang panakapay. Jak tuwag buteng, kadagitiado at tubeng, apasal-sali, Kimapagnaan na dalan, Anurote kanapnuan, Maris sa sinamara, Ang mga lutot kanyak, Iti kasipmutan.
Amok kasumidol Tegus ay tisardam Undawatek pikirin Kada kita aglabas sa kanito Amang ilungaw Lubong nga nagdagusak When nagampayaga kitilaw ang Depdepek lulwa kada kiti puraw nga ulek Kitjak may dagel ti pan nakasut Dagi ti karit ta tineg Tadem ti kalikagum ko Amang itunda kanyak iti panakalungaw Suday ta ti Daniw na Pauluan di Babangon Anagapog in Minerva Bota Cortesa Talakapan Cagayan Itagtuimot nga rod ti Maysa Sunata amay pakuyog ti Daniw na Pasublienta ni Aya Pasublienta ni Ragragsa Di mo man itulong Nga agsinat dalan ka Bay amon napalabas Bay amon kakinaranggas Ta isut lapet ta ayan Nabayagen a tiyempo Numarik nam lakuman Panagtuon daytoy na Anyan nga iliko ken ka Aldaw rabi jag makaid na Bay amon napalabas Bay amon takinaranggas Ta isut lapet ta ayan Itinabayagen a tiyempo Numarik nam lakuman Panagtuon daytoy rikna Anyan nga iliko ken ka Aldaw rabi jag makaid na Bay amon napalabas Bay amon takinaranggas Ta isut lapet ta ayan Nabayagen a tiyempo Bay amon napalabas Bay amon takinaranggas Ta isut lapet ta ayan Nabayagen a tiyempo Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti
tagtaga-inop. Nga nakita dagiti nang aramat nga saan nga mamo nga bababae kas kada lalaki. Ket pinaramid ko dagitoy. Gapot kahit ko nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar. So ti nakairog yana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsoro umay dalata ket may soro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid. Dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita ditoy dragon kas kada bilit mabalin mo dagitoy belt bags dagitoy backpacks kas kada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagitoy nga pataudin. Ay katuan na po no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison tinumutoy biyang ta danunan dagitoy no ada kasapulan. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jog, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy manami, there you have it. Isa sa 7 healthy habits, sundin. Do it na yan. Nalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more, eat right, be clean, live sustainably, get vaccinated, don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs, care for yourself, care for others, practice safe sex, do no harm, put safety first. Do it na yan. Sa healthy Pilipinas. Pagkasat tayo, ang kaya namin magpagang ito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya to nga leaders tayo dito yung kanonan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Sison kaya dito na duma-duma pa nga leaders tayo dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduate food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So that Insakto alas 7 ti oras. Kablawan tayo rula pagayam Rogelio Ortiz, Ronaldin Ortiz, Jonalyn Ortiz, ni Romami Ortiz,
Derecho Ortiz Lagordeña Ortiz, ti Barangay Nagsabaran Sur, Balawan, La Union. Katunamot na Alfonso Rayray. Good evening, Idol. Special greetings to my best friend, Roby Kalarita Sinait, Barangay Duyatyat, from Al Rayray. Thanks and God bless. Nagkapuray takin Alfonso Rayray. Hasta mo tingin Rosalyn Yanga, ni Lizel Ramos, si Tagaja Valdez, ni Aria Sulanda Rosario, ni Barangay Patpata, si Candon City. Mablawan tayo mo ni Maricar Murao Garcia, Carmelita Murao, Nelson Murao, Baby Murao, Pastangot and the Villanueva family, Puntawi family, kin Muswila family, ti Barangay Paratong Trib, Bangar, La Union. Pastangot ng Barangay Kagawad, Alberto Gamis, Barangay Kagawad, Jukar Parillo, Barangay Secretary Nelson Manalo, Pastangot ng Barangay Tanod, kin BHW BNS, ti Barangay Villarica, Candon City. Kablawan tayo mo Sinyan Rondilla Group, Maskara Pagayam, Alejandro Culas Banwa, Carreño Dimas, Willie Martin, Birgara Ginatang, Enrique Bakdayan, sa Barangay Kalumsing, San Emilio, Ilocosor. Hasta Mutun Karapagayam, Barangay Captain Edincio Banwa, Barangay Kagawar Arcadio Gamalio, Ex-Captain Roberto Balvin, ti Barangay Sibsibo, San Emilio, Ilocosor. Mablawan tayo mo dahil Lolita Pascual, Patricia Valdez, Mila Valdez, Marilyn Parinas, Perlita Kodjamat, Johan Kodjamat, ti Barangay Alangigan, Sikin, Candon City. Hasta mo tin king Greg Lawagan, Manuel Kidaog, ni Ana Kidaog, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Ilocosor. Hasta king Ben Saludo, Abit Saludo, ni Nixon Dakwasi, Domingo Manzano, ti Barangay Amaraw, Santa Cruz, Ilocosor. Kablawan tayo mo ni Iliboy Labindino, Emily Labindino, ni Melchor Labindino, Angel Labindino, Lelio Ligaspi, ti Barangay Gilong Dalawa, Lilom, Ilocosor. Kingastamo kin Dionisio Dakanay, Clarita Ragos, ti Barangay Kalautit, Baknutan, La Union. Kablawan tayo pa na Pagayam, Augusto Ligaspi, Juanito Alcantara, ti Barangay Talyaon, Tagudin, Ilocosor. Kastaw kablawan tayo pa ni Barangay Captain Alfredo Cawis, Barangay Kagawa, Gigi Coeco, Jopre Cadorna, Linda Palo ni John Byron, Pemberilio Ambabag, ti Barangay Banokal, Liglidda, Ilocosor. Hasta mo king Glory Gayaw, Emily Tumopiat, Annabel Tomayo, ni Marilyn Antolin, kin Herminia Ramos, ti Barangay Kalitong, Burgos, Ilocosor. Kita tuwing nga ron ti pamalagip manipod master control. Po si Jane Vallejo and I'm graduate of Don Mariano Marcos Memorial State University, and first and foremost gusto ko pong magpasalamat kay Ma'am Congressman Deputy
Christine Singson kasi kung wala po siya, hindi po magiging possible na mukha po namin yung mga allowance namin na parang ganito. We're so privileged po na matanggap namin yung mga ganito. Kasi yung ibang students po, hindi po sila nakakuha ng ganitong kalaki na every semester nakakuha. Yung iba po kasi 5,000, one time lang po yung nila, financial assistance. Tapos kami po, every semester we're sa wala po. Tanga bigat isumuti pangalam anti dagiti scholars. So yearly, year in, year out, malaala da dati allowance nga gaputi CHED because they were granted a scholarship. So congratulations to these 66 students nga amok nga to get a CHED scholarship ko. They're like one of the top students dito yung district tayo for them to get the Tulong Dunong, to be part of Tulong Dunong program of CHED. So congratulations man kada kayo. Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agen ginet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon ket mabalin ang natupay ng iti 5 metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti daluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kaykayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen gened. Agdan 8 minutos, kalpasan ti oras nga alas 7. Dagiti kayat na mga irwarte installment na motorsiklo at tuyen ti Heroes Group Dom Philip Marketing Corporation. Manipod Kandum Branch Bantay Santo Domingo Ilocosora Ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 Inganat Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad abrande da motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa ituray nyo gagayab. Umay kayo nag-apply, tulungan kayo ang makailwarte kap-kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawan ang plano ang mangilwarte motor na no dati mamuyo kayat na ti agka-motora kuyugin nyo lang umay to opisina ti Heroes Club Dom Philip Marketing Corporation tadati agur uray 1,000 pesos agun gunati tunggal at dama kuyog na customer. No dati sa studio tumawag ti dayto yung cellphone number 0927-6952-099 Wino kumuntak ti Bia Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito bumisita kayo kadagiti nadakamat a branch office ti Dom Philip Marketing Corporation ang masarakan ti Barangay San Juan Nason Malayo Candon City Amyanan Tilanbang. Sa puling tinagan Lito Alcantara, Sales Manager, Binoy Bagayo ng Ngegyo ti Radyo ti Radpas, karagiti malanunan nyo kakapintas ken naisum, ababalasang to opisina ti Dom Philip Marketing Corporation,
tapnin sigila maala yung mutlang de 1,000 pesos no makailuwar ti motorsiklo ti customer. Free helmet, lifetime free service, 3 years LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang nga komikar. Don Philip Marketing Tagur-Uray, kada kayo. Dagiti mo nakabaya din ti motorsiklo da, yung kayalanin dagiti original URCR, ti motoryo ti opisina, ti Don Philip Marketing Corporation, Kandun Branch, Kandun City. Kastamo tergisan pa yung nakaala, iti plaka ti motorsiklo da, manipod taon 2017, agpababa 2014, yung kayalanin mo ni claim sa opisina ti LTO District, Kandun City. Itugot yung lang na kita Xerox copy ti original ORCR ti motoryo agraman valid ID. Ikunan ni Legend Alcantara. Good evening, Tatang. Kablawa man ni Siyaon. Nga madama ay ayam na. Hello siya na imba garabin. Piday tanging ka. Panagay ayam. Huwag mo na mag-cellphone. Kablawan tayo roda pagayam. Dili ya kidangin, diyo kidangin. Ricardo Calagis, Roslyn Calagis, Ronaldin Dungpain, Royalin Bineto, ti Barangay Sariwan, Salcido, Ilocos. Astamutin kadapagayam, Edwin Suleban, Rick Rivera ni Michael Katabay, Doming Carolino Bonifacio Pilong Divina Jr., Ribayin ti Don Philip Marketing Corporation, Alaminos City, Pangasinan. Kablawan tayo mo da Mr. and Mrs. Marcia Armila Olbinado and family, Mr. and Mrs. Gloria Olbinado and family, Mr. and Mrs. Eleonora Castro and family, astamutin ka na pagayam, Johnny Olbinado, Guillermo Olbinado, Catalino Olbinado, Fred Olbinado, Roger Olbinado, Teddy Olbinado, Edwin Olbinado, king kastamutin ng Pedro Orpiano, Rodi Biay, Lodi Castro, Lubina Castro, kinahamin na family Olbinado, Orpiano Olbinado, si Barangay Patpata, Balawan, La Union. Hasta mo ito nakablawan tayo na pagayam, Efren Di Castro Jr., kini Efren Di Castro Sr., si Bagani Obog, Kandun City. Kablawan tayo pa ni sila Miro. Cardial Romero, ni Teresa Romero, ni John Joseph Romero, Salvador Romero, Fidelina Romero, ni Martis Romero, ni Fernando Romero, ti Barangay San Miguel Burgos, Pangasinan. Astang ti Rosalyn Garriga, ti Naling Garcia Roman Ituquero, Edmond Gamata, ti Barnayuyo, Ilocos. Kablawan tayo mo na Dila Rivera, ti Green Valley, Baguio City, Jolie Navarro, ni George Ramirez, ni Juan Ortega Ramirez, Jen Garcia Ortega, ti San Fernando City, La Union. Astang kin Malua Baya, Magda Ileo, Zapato San Esteban, Ilocos. Kablaw na itong nagapo, ni Pagayam Carlito Estraniero, ni Barangay Sabangan, Santiago, Ilocos. Astang kin Ili Tiada, ti Kinarayan Narbacan, Ilocos. Ni Felix Ramos, Ilaw Ingon, Santo Domingo, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Janus Caro Orpelia, Janes Orpelia, Dante Orpelia, Crisanto Gabayan and family, Nanaya Gabayan ti Barangay, Salvador Sikin, Kandun City. Astamutin ti Badwa family, Ken Garcia family ti Lumaba, Kinawapaya Villavisosa Abra, Kablaw da iti Manipo ti Gumintong family,
in Barangay ng Matikan, Santa Lucia, Ilocos. Hasta mo tinakablawang taypay ni Albert Cacho Almasan, ti Pilar Abra, ni Raymond Caducio, Tambulugan, Narbacan, Ilocos. Eric Paulo, ti Pawa, Bigan City, ni Lester, ti Laplapo, Villa Visosa, Abra. Kablawan tayo para Mr. and Mrs. Arnel Quaresma and family, Mr. and Miss Maribel Serrano and family, Mr. and Miss Gerald Quaresma and family, Mr. and Miss Alan Limon and family, and kastamot ni Mr. and Mrs. Alexander Limon Sr. and family, kastamot George Jojo Toledo and family, and punong barangay, Irenio Calip and family, kinaamin na barangay officer, Ulo Norte Santiago, kablaw dito nagkapo kin barangay Kagawan, Wawi Limon, Ulo Norte Santiago, Ilocos. Itatungor ti Dani yung basa, na nagkapo kin pagayam, Angel Rakuya, Tilantag, Santa Cruz, Ilocos. Si Daniel na Paulwan, makayayo Azanyata. Daniel na Paulwan, makayayo Azanyata. Natarnaw ka dito parmata, nalibnos sa Sanyata. Anang kayaw ti kaunggan, puso kinrik na. Naitalibago ka pagtamdan, tagrukbagkin ka. Tasaguday nga nagsaway, kasaksak mo atanda. Naidumduma ka Sanyata, pakabuklan ti sermata. Anak kay tampukan, linaon laum ti kararwa. Nairamunkin ka, tawan umarta pa kinarikta. Akas rimat betun, Sanyata, ngap apalanda. Adakin ka tinairamun, asukog tasadya. Tiagwarnak nga yamum mo itagsapa. Pinsalaknib kat, pinasudi arumang paya. Abatom balani tuy puso, panaripato panangilala. Naidumduma alanga, kinangayid talibnos mo. Apanagtamod na italimong tapusaksak mo. Narnuay dagitang rukbag, ngumaikin kagrayo. Tasika ni Sanyata, na imma makayayo. Sulay ta ti Dani na Paulwan, makayayo Sanyata. Nga nagkapo pagayam, Angel Rakuya Tilantag, Santa Cruz, Ilocos. Kitag tuimot nga rod ti Maysa Sunata, amay pakuyog ti Daniel na. Umisem ka man di ako kapag iso nga isem. Mangraniag tuy biyag ko
tain ka man balbalikse nasudi ngayat in ka man alingage tabalunem no mairide day tanake tenggem mantuy timek ko nasamit na lailo mangtukay tanairot apan naturog mo numay timekam tu pilit bumangon ka siyak tutay magitam amang ipatpatiken ka sabong mialangigan inkay mo tekteka sikat kapapagkan inakinaiwanan di kanton mailiw di kanton nagliday kariken kabiag ko uray siya tay maidasay mantuy tinek ko nasamit na lailo mangtukay tanairot apan naturog mo numay timekam to pilit bumangon ka siyak tutay makitam amang ipagpatiken ka sabong mialangigan inkay mo tekteka sikat kapapagkan inakinaiwanan di kanton mailiw di kanton nagliday kariken kabiag ko uray siya tay maidasay kariken kabiag ko uray siya tay maidasay Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising aglako tinalaka ken di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep aglako na pay ti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires agraman ti interiors da adapay ti mulye ken radiator gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts at dapat iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs at dapat iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City 077-254-0115. Iti Barangay San Jose 077-254-0067. Iti San Juan 077-254-0067.
0085. Ken iti Santa Cruz 077-302-0705. Lernel Auto Supply, Furnitures and General Merchandising, Kukwa Kanimat Matunan. Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda. Sharon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kadag iti umili dito yung Salcedo. Basta kanya yung tagkaapot for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagadugan ng Belgian di Balbalayda, di naduman sa akin pa masapol daw umalis di Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute ng tatlo para di calamity victims. So, Let's wander La Union's Tangadan Falls. The perfect side trip after surfing the waves. Hike along the scenic trail and be greeted by the majestic 50-foot falls. Wow! The best part? A dip in its cool, refreshing waters. Seek more thrills in La Union or in the next virtual adventure. Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ito hindi nga gararamid nga may isa. Una na lagay tablayan. Habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalok na no preservatives added kung na yay. How to cook kadaw yay. Pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they gave 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules.
Nututubo makaison ati katulungat ti unig ti pamilya ko makatulong di tinding. Para kanyak sir napinta sa launay. Sa nalagaan mo, ngamin ta, kayang-kaya mo ito, so kumakunak kita siya. Dati tableya, sir, ready to eat. Ipangan mo ito na po, yun na niya. Agdan 30 minutos, alpasan 2 oras ng alas 7. Ikablawan tayo ruda pagayam, Barangay Kagawad Mario Barit, Barangay Sulisirang Hilina Banto, Barangay Secretary Leche Guerrero, kini Barangay Captain Ricardo Bielog ti Barangay Nagripkan Santa Lucia, Ilocos. Hasta mutun Krapagayam, Amor Salibo, Lorenzo Lawagi, Olleta Lawagi, Ronnie Alcantara ti Barangay Barakbak Galimuyo, Ilocos. Hasta mutun Jobileto Bustamante, Orenico Bustamante, Prudencio Bustamante, ti Barangay Patpata, Balawan, La Union. Kablawan tayo pa na Ariel Lopre, Mariel Lopre, Yolanda Lopre, Ruel Lopre, Manilene Ison, Edgar Ison, Elia Ison, Ken Daniel Orbos, ti Barangay Katulay, Bulinaw, Pangasinan. Hasta kina-apil Gabislan, Andaya, Abilina Dakumos, Magday, kina-Arji Abilan, ti Barangay Bitong, Galimuyod, Ilocos. Hasta mo tayo kablawan tayo pa na pagayam, April Abilio, Mirjo Abilio, Rodrigo Abilio, Milanyo Rubang, Elsie Rubang, ti Barangay Amgid, Candon City. Hasta kin Rolly Gabaldon, Binamiandaya, ti Barangay Baringkukurong, Suyo, Ilocos. Hasta kin Richard Chaan, ti Orsadan, Suyo, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Barangay Captain Pedro Obuan, Barangay Kagawad Alfredo Baclayin, Kendores Ramirez, ti Barangay Mabilig Sigay, Ilocos. Ablawan tayo mo ni Milani Kabanban Mansan, ni Delvin Ganadin, ti Barangay Tangke, San Fernando City, La Union. Hasta tim Barangay Captain Joselito Magpali, Ricardo Sibayam, Frankel Mirol, Chopilo Baguyo, Narciso Abasa, Nestor Maher, Kenjani Pikwa, ti Bangar Response Radio Group, Bangar, La Union. Kablawan tayo mo ni Jobiling Gawat Salon, Adelina Bugasto, de Barangay Darapilap, Candon City. Hasta kay Edwin Asorin Bisquera, ti Bangod Abra, ti Tesmina, ti Ogkaburaw, Burgos, Ilocos. Kablawan tayo pa ni Bobby Gorospe, ni Larry Ababa, ti Barangay Pidpid, Santa Cruz, Ilocos. Hasta kay Mark Anthony Gratuito, Efren Di Castro, ti Barangay Villarica, Candon City. Hasta kay Mirardita Libaton, ti Barangay Bugnay, Candon City. Ni Janice Mila Chica, ni Pantar Villahermosa, Santa Cruz, Ilocos. Kablawan tayo mo ni Cesar Balios and family, ni Vincent Niegos Sr. and family, ni Ryan Balios and family, ti Barangay Langigan, Sikin, Candon City. Hasta kin Henry Navarrete, Miriam Navarrete, Jonathan Navarrete, Jeneline Navarrete, Ladia Amores, Gerardo Canton, Maria Canton, Lorenzo Canton, Landino Abungan, Marisa Abungan, ti Barangay Kulayo, Bani, Pangasinan.
Kablawan tayo pa ni Josie Valdez, ni Gaya Balbe, ni Claudine Baruga, ni Miriam Corbete, ni Sunshine Sumakyag, Danny de Rosario, ni John Balucanag, kini kita amin nakakadwada, ni Claudia Nestor te Barangay, Bidbiday Galimuyod, Ilocos Sara. Kastaw kin retired Master Sergeant Arthur Passion, Cora Passion, Kati Passion, ni Sisalen, Barangay Captain Mr. Mrs. Rubin Mamaklay te Barangay San Roque, Santiago, Ilocos Sara. Kablawan tayo pa ni Beth Alcantara Domino, ni Lisa Cortez for de Lisa Reyes, Beatrice Basilan, Melody Lapiawin, Clarita Domino, Domingo, Tisitsu Balansay, Kabugaw, Suyo, Ilocosara. Kastamot ka ng katapagayam, Willie Romero, Tinaglawan, Santo Domingo, Ilocosara, Mr. Miss Berelio Fredelina Domingo, and family, Mr. Mrs. Benjamin Brenda Rantin family, kay Mr. Mrs. Eliomar Peace Domingo and family, kay Barangay Nalbo, Santa Maria, Ilocos Sara. Kita tuwing nga ti pamalagip Manipod Master Control. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip-Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. This act grants all public school teachers a teaching allowance in the amount of 5,000 per teacher for school year 2024 to 2025 and 10,000 per teacher for school year 2025 to 2026 and thereafter. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas.
Sabay-sabay sa Booster Pinas Lakas! Today apos na out ni dato ng programa Tulong Eskwela Program na nagdapot programa ni DSWD. At dapat sa 10 minutos, kasangwanan ti oras ng alas 8. Ikablawan tayo roda pagayam, Ben de la Cruz, Belinda de la Cruz, Jason de la Cruz, Benito Robes de Barangay, Pinipin Santa Cruz de Locutor, Astaw ti Rene Bernal, Cesar Bernal, Chris Bernal, de Barangay Lasod, Santa Cruz de Locutor. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Abraham Abalos and family, Mr. and Mrs. Rodrigo Mariano and family, Mr. and Mrs. Reño Antolin and family, Mr. and Mrs. Abraham Abalos Jr. and family, Ikastang and Mr. Gregorio Abalos and family, and Mrs. Edna Escobar and family, the Barangay Sabangan, Pinggan, Burgos, Silocosara. Astamot kin Cesar Gakutan, Julita Gakutan, in Gakutan family, Isa Nicolas Candon City. Mablawan tayo mo din Matiri sa Gaboy, Dan Albert Angad, Lucila Elgamo ni Osang Reclusado, si Barangay Rubio Galimuyod, Ilocosara. Ingastang kin Jopper Bilaso, Jopper Dangkikan, ti Barangay Babayuan, Santa Cruz, Silocosara. Kablawan tayo mo na Mr. and Mrs. Danilo Lose Galleso and family, Mr. and Miss Dennis Wilma Alcaide and family, Mr. and Miss Raymond Doliente and family, Dominic Alcantara Jr. and family, Meliniego and family, Sofilo Balvin, Virilio Balvin and family, Lito Balvin, Dennis Aguilara, Benito Kodjamat Jr. and family, Rubin Kodjamat and family, Kalangigan Sikin, Candon City. Astamutin Karapagayam, Angel Sabon Selection and family, Ikabarwan San Emilio, Locotoran, Marie Valdez Patak, Burgos, Locotoran, Nyangki Malano, Tibangar, La Union, Delia Dagnot, Kasilagan, Barnayuyo, Locotoran, Sali Kodjamat, Santa Cruz, Locotoran. Itating arunan ti Mauria Sonata, amay luknoy kada kay amin na pada-pada.
Dapat sa 10 minutos, kasangwanan 2 oras ng alas 8, ngintay panagpakada. Kikablawan tayo ni Roderick Saldua, kunana dito good evening sir, is watching with you. Naimbag ng oras kin kanitom pagayam Roderick Saldua. Kikablawan tayo ni pagayam Fatima Valdez, Evan Valdez, Merly Valdez, Roel Kamat, Ricardo Savalo, Tico Roy Santol La Union. Hasta mutin grapagayam Ebi Nicanor, Eduardo Nicanor, Ti Patar Agno Pangasinan, Nilailani Rivera, Ti Barangay Barlo Millsite, Mabini Pangasinan. Hasta mutin Mr. and Mrs. Frederick Maricel Combas and family, Pilimar Combas, Priscil Melino Combas, Candida Combas, Ti Barangay Gayaman Luba Abra. Hasta pa ikarapagayam Darwin Pantalion, Alexander Pantalion, si Kapang Pilar Abra, ni Gato Reyes Tukepa Luba Abra, kini Magdalene Monses, ki Tamak Villavisosa Abra. Nagita interesado may reward installment na motorsiklo at tuyon ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Manipod kandung branch na bakan bantay Santo Domingo, Ilocos, ken Abra. Ken ti amin na sangana Manipod Region 1 ng Ganat Region 5. Ijaya na kada kayo tinaparta ka proseso ken di kalidad branded na motorsiklo Honda, Yamaha, ken Suzuki. Anya pa itururay nyo gagayam. May kayo nag-apply, tulungan kayo ang makaiwar ti kap-kap ni kanyo ang motorsiklo. Dagiti mo tawarang plano makaiwar ti motor na nodata mamuyo kayat na tagkamotor. Kuyugin nyo lang umay ti opisina ti Royce Club Dom Philip Marketing Corporation. Nagdati agur oray 1,000 pesos. Agun ko nati tunggal at makuyog na customer. No dati sa Luzon nyo tumawag, ito yung cellphone number 0927-6952-099. Ino kumuntak ti Biab Messenger dito Alcantara. Mabalin mo ito, bumisita kayo. Kadagitin na nakama ta branch office ti Dom Philip Marketing Corporation, ang masarakan ti Barangay San Juan, National Highway, Candon City, Amyanan, Tilanbang. Sa puli nyo tinagan Lito Alcantara, Sales Manager. Ino'y bagayo nangagyo ti radyo tiradpas. Karagiti madanunan nyo kakapintas, kinaisim mapapalasang sa opisina ti Dom Philip Marketing Corporation. Tapnin sigila maala yung utlang ti 1,000 pesos no makaiwar ti customer ti motor na. Free helmet, lifetime free service, free LTO registration, kit requirements to valid ID, ken may salang ako mikar. Don Philip Marketing Tagur Uray, kada kayo. Dagiti mo nakabaylon ti motorsiklo da, yung kaya lahanin dagitay. Original ORCR ti motoryo, sa opisina ti Don Philip Marketing Corporation, Candon Branch, Candon City. Hasta mo talaga saan pa'y, anakaala, si plaka ti motorsiklo da, yung kaya lahanin uniklem sa dya opisina del Teo District, Candon City. Itogot yun lang kita'y Xerox copy, si original ORCR ti motoryo, agraman valid ID. Alawin papagayam nila, agsipod tulaybos mo rin, ti oras tayo tidayto ya programa, sa aming ayo ginandani, tilukandya, kitinton manin malum no Lunes, padaanan yung tumanin, ti sasangbay ng raydaya o pagtegan nyo. Alawin papagayam nila, ibatimin tinaimbag nga oras, kinrabiyo amin na pada-pada. Itinagan ti Master Control, na Angel Ruel Laranang, kastamot ng TV Side TPN Channel 13, ni Ma'am Alpajin Rafael. Kento'y pagayam yu, Manong Lito Alcantara, dito'y I love you all, babayo.